Kumusta? Kumusta na imong kaugalingon? May pa sila nangalambo na. Ako bisag unsa og paningkamot, wala man gihapon. Usahay makahuna-huna gyud ta. Unsa nalay ugma nako ani? Bisag kinsa nangandoy gyud og ahruhay og simple nga panginabuhi. Ang istorya sa kinabuhi sa tao murag naa sa libro. Usahay makasabot ta, usahay lisod kay sabton. Tinuod kaayo, lisod kaayo mutikang kung daghang kayong babag padong sa imong pangandoy. Unsa man, musugot na lang ka diha ra kataman. Huna-huna og kadaghan. Ang pagmahay dili gyud na permi mag-una. Naa gyud na permi sa katapusan. Ayaw og surrender. Kana imong mga kipangbuhat karon para ra gyud na sa imong kaugalingon. Ma-realize na gyud mo puhon. Makaana ka sa imong kaugalingon. Grabe gyud ako nagiat. Nakaayo gyud nako. Ayaw gyud kalimti ang pagpasalamat sa Ginoo.